Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakitam ka diti si Mangpet akabagyan da isko. Unang kail, agasawa kan adadwa nga anak da. Kaya tidamag mo kadagidyan. Sa nga ili dalaan muno agyan da dita. Kanakan kano nila kay isko dagidayang kail. Sa namina nakabailan ni tata iskaw ti agtalaon. Kahit mo asawan, umay da tulungan nga agtalon ni isko. Kurik ka dyan ang kail. Nakapsok nga mina ni tata iskaw. Sa bagay, nalawat ti talon ni Kaiskaw. Adamat ije abro, ti kakaiso naga anak da. Inayaban na siguro ida, tapno at nakadwa na, iti balay na. Nakitam ka din, ti pamilya nga da iti sidong ni Kakaiskaw. Saan pa'y? Nadamag kong agtalon da kano dito. Katulungan ida ni Kakaiskaw. Nakitak ida, ngam saan ko ang magustuhan, ti panagrupurupa da. Na, taapay, anya kumatisaan mo akaya. Si lalaki kit kasla grupurupa nga ex-convict. Adda ka din nakadamagam nga ex-convict. Awan mo't kidi yung kasdi nga raw, ti panagkita. Madiday ta, di mo husgan ti tao, gapoy tilangan na. Saan ki din at ilang ti tao, ti mangibaga, no niya ti katatao na. Kamalay, idi nakitam alampong ni Bitoy. Ibagam nga agmamanaw. Ngam awan mo't kinakaw na manaw. Aglang lang ang aming atulisan kay. Ngam adamat saan alampaw nga agtatakaw. Adamat lampaw ngam nasimpaw. Mabaling ka diti umutang iti asukar ken sabon kagawad. Pasensya kan. Nabiit ka pa'y laang dito. Ikam amaw. Pasensya kan akagawad. Agbayad ako mainton addan kwarta. San pa'y ngamin amabalin dagiti imula mi iti bangkag ni ulitid ko. Umay kantula ang gumatang ito na dakwartang. Sa anak pa'y ngamin nga agpautang ita. Pasensyan kagawad. Mapanak namin inton umay alawas ijay naggapon may. Addain nakila ko ijay. Addan to kwartak no agsublia. Ison to ti igagatang mo no addan to kwartak. Ay, sige nga rod akagawad. Pasensyan, iti pa nang disturbok kada kayaw. Nay, apay analiday ka, nagkapudita tersina ni Marikwanang basang. Ko ang aming nana, pinadas ko ti umutang ko makin ni kagawad. Hindi na ko't pinautangan. Anya ka di ayat utangan, tapay adi na kainikan. Awan ngamin pagkapin ni Uncle Isko, nana. Kaya sabon ko maapaglaba. No kaya't mo lakit day, jay asukar ijay balay, ti ipautang ko kankan. Agpaiso, nana. O sige, sukatak matlaang inton umay alawas. May sa kilo day jay, basag. Ala umon. Ay na, nagsayaat ka matgayam, nana. Bayang, tabayadak matlaang inton umay alawas. Mala, intangarod ijay balay. Talaam, di asukar. Apay ngayon, inted mo kasukar ito dahil di babae ito yan. Masyanak ngamin iti itsura na. Idi saan at pinautangan ni Marikwanang. Di pa'y pinautangan din agad ito asukar na. Si kaki din na may sa langa kilo ito asukar na. Inga kayo pautangan. Saan kumot ngayon padawat? Inutang na bayadan ng tuan. Amumpay ngayon, nukano ng tuwa bayadan. Inton umay ka no alawas. Wain ko na maano binayadan nan. Hanggang no saan pa nga. Saan ka amang namnama. No saan nanto abayadan? Saan kun nga ulitan, diyang pautang kan ko na. Ngam no di na bayadan. Sayang, di may 1 kilong asukar. Malabay amawn. Saan ta nga ipanglaw ti may 1 kilo laeng asukar? Nasingpit-mit ni nana to yan. Pinautangan na iti asukar di kanakan nila kay Iskaw. Saan sa ka anasayate ka babalinday diya babae? Nabibiit pa ilang utang. Nga rodang kail. Imo na anapan ka no imutang kini kagawad. Hanggang saan nga inik ka ni kagawad. Kasano nga inik ka na kumagay mo? Nabiit nga ron. Saan pa nagbaybayad na diya babae dito? Yung ninana to yan. Di pa'y nagpangadwa.
Impautangan na iti may sa kilaw. Nagtalag adagos iti may sagang gandaan. Ay nadamag ko tinaramid mo, Amar. Anya ka di ngay naramid ka, kapitan. Ipanang ipautang mao iti asukar mo. Imbaga na nga main, ang makakapi ka nung ni kakaiskaw. Kaya't mo asawan. Nikakais ka, di makasapul iti asukar. Nalabay, kapitan. Kaasyan namot at iulitin na. Nadamag dagiti nalay nga pamaran at mula makalilaw da. Oh. At dakin kwa na daytaan no inalilaw nakla ang akas iti kunam, kapitan. Paliiwam no itid na adagaw akas iti ing karina. Nakatulong akit di No di nabayadan ay katbayabon. Saan kuntaw apautanga? Panawan kayo pa'y dito'y ulitag. Inakpay ngamin ilako dagiti dingwan mi ijay lugar may. Anya ka ti dagiti dingwan yu ako nam. Adda baka kenwang angkel. Impataraken mi di daduma. Apay adi yu inlakaw. Sakbay ngayon may kayo ditoy. Imay kami pa'y nagpaliiw Numayat matlaang dito'y apakitalunan angkel. Kayat yu kadi matlaang ditoy. Takunam ngayon kayo ilako dagiti dingwan yaw. Unang kal, di da kay panawan nga awan kadwayo ditoy. Ay, agyaman na ka. Imbaglakit din tada kayo akakabagya. Nadamag mo ka din. Gawan dito, ikaanakan nila kay Iska. Abo, naibaga na mapanijay lugar da. Ag subli ka numula ang kalpasan ti sumagmamanunga aldaw. Kahit namati ka bay. Bar na lang na dyan Saan da mataping manaw amay? At dapat di asawa kan anak da dito. When ata yung lalaki, ti kaanakan ni kakaiskaw. Saan mo tada dyan babae? Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay kumaasaan? Nagpaalilaw ka, iti may sa tao. Ulitin ka, saan ka basta mga ase, iti di mo matamamaw. Ay na, impagpagapukla ang matakin ni kakaiskaw. Ay inaramat na lang ni kakaisko Tangam na mati ka matay. Nay, si ka naman tatais ka. Agpaspasyar ka mait. Ay, ag-exercise sa chip. Imbag tada dyan ka anak ka kanang iwayway tada giti dingwan mait. Uy, nasingpat dagiti simang bay iti balay mo Katuan bait. Dakkel ti ginawak iti mayda. Agbayag da ka din itawi apaw. Naginggat kay kayat da chip. Saan ko nga min amatalon ti talon kao? Iso nga isudan ti mang talon. Ay, basta gayam tata. Awan samot di asawa di kanakam. Nagpakaada. Kay nasingpat amanugang kao. Inapay kanu ilako dagiti nabati ading wanday di lugar da. Tanarigat nga ibiyahe da nga iyag ditoy. Anya ka diti ding wanda. Dagitin batarakan da abaka. Kas kada nuwang kanaw. Nagkapuan ko aram. Itaman ka bang ibang apuraw, tatabadaw. At danapan ko kinitay jay. At nakita kakasarsaritan. Jak na lasay, daadayaw. Ay, ang tatais ko na jay. Baga na nasayat ka no dagiti simang may akabalay na. Basta laing pa talabit na pa'y. Pangam dito amaw, lintun babaybayan. Pagpaliw ton, ti amay. Nga ta, ngam sa bagay. Dito yung amaw, ti sumaruno ang mapasamak. Iso asaan tangag talay, kadagiti at tao. Rupa dalagay. Napay kumatiro pa da. Ay, saan kang ngagdamag? Makita may titsura ti rupa da. Saan na masapol, paliksik pa. Badong may. Nauyaw kalawunay. Ay, bagbagak lang ti pudnaw. Sana panaguyaw da jay. Nay, adamot si Mardeng Ajip iti batog ti balay da maritoyang. Huwag nga rin. Nawaya makita dito barangay kagaway. Adamot babae adimsag. Adadakkel abayong nga inyulog na. Saan ka day? Adi sa nga ili ni kakaisko da jay. Isubat nga agpaisaw. Ingam nagado ti karga ti Jeep akinarton. Hindi.
Anya nga tagay dagi dyan. Na, sinabat mat ni Mari Tuyang. Sakat naragsa ka ng sabat. Anya nga tatinyawat na ka ni Marituyang. Nagdakil aba. Nangalam ka na kita prutas. Nagduduma mo't prutas. Simbang po, ti sa nga ilin ni kakaiskaw. Indagas na day taw. Inted na kanya. Pati di may sa kilo nga asukar. Anya, nangalaan na ngay ka na kita. Nagadumay. Inala na ka na ije lugar da. Nusan ko siguro a pinautangan iti asukar. Tinak siguro inikan iti nagado a prutas. Iso ama diti agim imaw, badaw. No agparabor ka, ad-ado ti grasya, akasukat na. Diyak ni namnama ngay kan na kay tikastoy ka doa prutas. Mala, ikabil ta itirem. Napaot day ta nakanenta. Ingkabel konti dat duma. Anya gayam tilina unti dakil abayaw nga hindi sa agti babae di kalman ija ayan niya. Kwa paray. Gapot na pinautangan ni Tuyang ko iti asukan. Napan na pinayadan ti asukan. Di ka na pa iti nagadoa prutas. Agduduma prutas paray. Agduduma prutas? Naggasat ka pa. Napayatan di pandangan ko kadagi di prutas. Masider ti konsensya pare. Apay ka di pa. Apay ang masider ti konsensya. Hindi nga min pinautangan ni Tuyang ka. Pinagungtak. Imbagak pa ama di ti ka mabalinda. Naglalada nga raw. May suti ko nada. Huwag husgaan ang tao. Babaan sa langa. Iwan nga ron pare. Talaga ama di ti aramid ka. Nabainanak pa iti bukod ko abagay. Nga tati Marik nami, ti da ito nga ipadamag ka o kagawad. Kat ibagampay sakpay adamagam no anya ti mariknak. Saan ka di nga umututang iti asukar, ti babae asa nga ilin ni Tata Iskaw, ngam saan mo pinautangan iday? Kasano, kat saan ko pa'y matunay ngam mo day jay babae? Umutang ki day. Amom ka day, pinautangan ni Nana Tuyang iti may sakilaw. Anya? Saan ba't nga glaklakon ni Mari Tuyang? Asukar da kumaday jay. Ngam gapot ang masya ni ti babae, pautang nanti asukar na. Kasta ka day? Apay nga ibagbagam day ta kanyak ita. Simang pati di kalman. Binayadan ng tinutang ng asukar kini Nana Tuyang. Inikan na pa itinagado a prutas. Prutas? Iso ka DJ nakabayong nga indi saag na. Ay, naggasatan ni Mari Tuyang no kasta. Iso nga raw. Pagmayatan naman tinaasay, tamakagunod iti grasya. Ay, saan ko ngamin atalgan day jay idi a babae? Iso saan ko a pinautangan? Adamot ipatpatak dadak kakais ko abalay iti arubayan da, Maray. Pagbalinan sa kano di manugang na tirsina. Adan ka kompetensya, Maray. Tersina? Day tamot tinangagaw. Yak ambo ano anyan tumutila ko na. Sa balik kumamot ti ila ko na atak no saan kami nga agkompetensya. May mayat siguro no pagsaritaan niya, Maray. Nalakamot akasarsarita tanasingput mag. Ito no umay gumatang kasaritak to. Ang mga numabayag sa umay gumatang. Pag ko na amabayag? Nakitak ngamin a kumpleto ti ginatang na groceries. Manu a karton. Ay, kasta ka day. Gapo siguro tadyak idi pinautangan. Iso aday ta, kinmulpeng iti abastoda. Day, sigamot day tabalasan ka. Naggapukan sa mo iti bangkagyaw. Tata, napan ko kinita no adabungan kinatanghi ngam babasipay man. Ado mo tibunga tinatangmay, balasan ka. Ingkalatan mangala. Agyaman iti adaw, ngaintid mo a prutas, kinituyan ko Nagsamay ti prutas, balasan ka. Nasayaat ngamin ni Nana Tuyang, Tata. Iti siya kasapulan, pinautangan na. Kasi
Nga may, nituyang kau, balasan kau. Naasay, itipada na atang. Kamisyak no na duma. Kahit maday, naramit ka. Saan ko nga ulitay? Madigayam, tagim imag. Ay, sige man nga ron, tata. Agpurusak iti natin yun. Ming kalatan basang. At dahil dyan, ninanamatuya. Ang purpuros might, iti ideng-deng na. Ay nasingpo magayam di sa nga ili ni Kaisko. At gayam da pa yan akin ni nanatuyang. Ay nakaabiris pa yan ni Pare Badong. Di kinasingpot na. Nagbaliwan, iti kinalaing na nga agatap ka naghusga. Ngerdang kail. No adda makita na tao iday. At tapon na adagas no saan una yan napintas uno na taer. Baga na akayat na nga agkumpari da. No, may pabunyag ka na. Di anak ti sa nga ili ni Kaisko. Ay kahit may baga na nga kumpari kayo ngay. Kaya't mo ka di madang kail. Ay sure kayat ko. Ay agkumpari kami amin. Ay na, tata Badong. Di mo kadngan itao, babaan iti akin luar alangana. May mayat matlaang, no naasi ka iti padam at tao. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangal. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, adda ka matan maribanang, kasangsangpot mo ka, day. Ay, huwan, mare. Ay, adda nga minatay akabakyan, may iji adayo. Ay, damag ko animanin kuwarog ti adda papanan na ita. Huwan, mare, angam sabali mo ti papanan na. Saan nga iji naggapuak? Ay, huwan ata sabali mo ti naggapuam. Kun sabali mo ti naggapuan da ka ni Kapitan. Saan ka di mo't amapan ni Kapitan? Mapan kumaa, agam kasanungay dagitinwang kan ba kami. Asino ngay ti mga sikaso kadakwada. Saan mo kade akabaulan? Ay, kabuteng ko je baka, tagkamat mare. Dagiti aso, manok, pusa, kan patulaangan ti asikasuang. Ado ti aso yo, ta ako na yo apara bantay. Ngam di ka mat makapanaw, tawan mat mangbantay kadakwada. Ay, wen nga ron mare. Agbinantay kami Nay, nakasukat ka mag... Kastam ka day amapan ijay bangkang. Sana ka mapanadya pangkang ita. Papadam nga raw, di mo ko na, asisyak manan ti mapan ijay bangkan. Ano sambasitin Awan nga bingkay, ni Kwaraw. Apay kumano awan ni Kwaraw. Ay kita mo muna. Siyak, ti kang runa nakadwa ni Parinteng, iji barangay hall. Anya kumatisaad mo, taing ka makibibi ang ijay. Imbag kumaano-tanod ka mag... Saan mga raw? Ay uray sana katanaw, ta kumparik mo ni Parinteng. Oho, oray kumparay. Di na kaya't asawan. Asi ka timang sublak kadagiti aglangan. Apay kumasaan ngay. Dagiti daddo maatanaw timang sandikin ni Kwaraw. Saan kat asika? Anya ka diti maipaimikin ka, Tata Badong. Nay, apay ang nakatugaw ka ititugaw ni Kwaraw. Agsipaw, tasyak tinadutukan nga acting chef. Kabayatan ti kaawan na. Apay ngay, asika. Apay imbaga na kadiking ka. Agsipaw, tasyak ti kaalibtakan at tanod. Iso siyak ti dinutukan da. Oh. Anya, kasanua ngay. Kansiyak mo ti number 1 na kumpari ni Parinteng. Ay, pasensya kan Tata Badong. Lakay ka nga minag. Anya,
Saan ka na makakamat? No, at nakamatan mo itirabay. Sapay, kaputang mo, tiyan niniwam. Oh. Maaramid mo nga ta, ti pagrebangan ni Kwaraw. Oo Ika gumaak. Nagpigsa ka na, alipta ka. Kamatak na kita managdakdakay. Sure, iging iji murdong tilubong. Oh. Nay, apayakas ka nagkukurot ang manok asumungan. Adda ka di parikaw. Maday ti naramid ni Parintay. Apay, anya ti maday ngay naramid na. Yay mitin may sa atanaw ti pinagtugaw na akas acting chef. Awan mo ti makitak amaday iti inaramid. Amuna tinagpilay. Ay may sa kamay. Siya kumaan number 1 na kumpare na tidintukan na. Saan nga ron amabalain? Dagiti alirtaw tidutukan na. Impagapo na kumamot din ati pa nagkumpare may. Nariga mo nga may ngaylawlawagkan ka ba daw? Apay kumanarigat ngay lawlawag. At daki di papaboran na adadya patingtay. Surod ka. Ay, imay ka din di pari badong iji barangay hall itay bigat. Apay ko mano imay. Adda karbengan ti asino man amapan ije barangay hall. Ay, depende ano niya ti kagara di tao. Apay, anya aya ti ginagara ni Pari Badong. Ay, isukano ti sumukat akas acting chief. Ta isukano ti number 1 akong parit. Anya. Ay, pagkukumparyan aya ti panagbalin atanod. Mabalin aya nga agtanod ti dandani saan ama kataray. Ay, day ka nga ron ti imbagak. Ti dinutukak anang sukat ka ni Kwaraw. Napartak. Hanggang saan lata amapnak. Ay, piman mat Pari Badong. Nagngato ti ambisyon na. Ay, wun nga raw. Ay, kas laki din adda sakit tinakam na sa akin. Tapno saan nga agsaksakit tinakam na. Ilawlawag muntukan kwa na no agkita kayo. Italaang nga umayak dito'y Tersina. Adda ka matgaya maun maribanang. Wen, Mare. Kasangsangpet ko iti kalman. Kat, kumusta ngay? Kastoy lata amaray, awan nagbaliwan ti amay. Nuan niya ti pinanawam, isulat ta ti sangputa. Isong harod nga imayak dito Teresena, tapno agkikita tayo. Kailiw kumot ka ti panagpapatang tayong agkukumare. Ay, maray, awan lat insangput mo anaggapo ijay lugar anapanam. Nadamot agar aramid iti souvenir. Ay nagpaaramid akman iti agpapada tayo nga ibitin iti salas. Ha, kasla chandelier. Chandelier? Ay, awan kas jay kaw. Napintas nga men nga iararte iti salas. Magustuak. Mabit lang teruar ko dito dakkel abag ko. Na, adamot ngagpay sudakkel abag dita abay mo maray. Alamang raw. Wen mare, mabit lang Oh, adoy mare. Oh, agpapada tayo. Ay na. Ay, nagmayat mo tayo maray. Adaw, mga lakaman iti pagbatayam ta ibitin mo day taw. Nay, nagpintas mo daytan. Nanggatangan. Nangina siguro dayta Impasarabo ni Maribanang daytoy. Impaaramid na kano ijay napanan na lugar. Ay, imbag man tayo lakaman na ka. Nangina siguro dayta, tuyang. Nangina lakit day. Ay na, italaang nakakita ak iti kastoy ba daw? Maragsa ka na iti impasarabo ni Maribanang. Itatapim manaw ni Kwaraw. Iso, may ti isasangpet ni Maribanang. Wen, nawagan ka ni Kapitan Asumang pagtapno at nakaduan ay jibalayda. Tanay, awan mo't ni Kwaraw, pimanaw. Mabayagan nga tamot ni Kwaraw, ijinapanan na. Kaslakas tamot timbaga ni Maribanang. Adayo ka nung amain, ijay napanan na.
Ay, di nalakit impasublat kanya ti trabaho ni Kwaraw. Nadayta ka manin. Saan mo nga rod amabalain? Mabalain! Kanya kita sanay. Kumpare nga ron ni parenting kay. Masapaw lamang panunutak iti pamuspusan. Tapno madadaal, tilidirato na, dahi diyang acting type. Heh, iti kasta. Saan taon nga iso ti madutukan? Anya ti tantanamitim mau ba daong nasiputan ka kag idi munaga dito salas. Ay, daya, mate. Tila di ka madmadlaw, mate. Jak lapat yan nga karkararag ka tanak kami suot ka mag. Saan mo't anak kami suot yung kararag? Ay, agtal na ka man tuyang. Adalan nalagip ka. Nadala na lagip mau. Apay ngay nga rod nga tantanamitim ka. Akas kalamang gagamod nga agur orasyon. Ay, saan man natila sasawan? Ay, panawan ka man langay. Hey, Papanam ka trabain. Ijay Gloria. Na, makadanon kaya ijay Gloria. Di ka pa'y makita nga kararang. Ay, adan nagreklamaw, anapukawan iti dakkel kanu apataw. Idi kanu rabi, tanod usay. Ha? Anya purok ngay, kapitan? Ije kanu purok uno. Di ngay inawagan da iti purok maligaya. Happy. Ha? Apa nga inawagan da iti purok iti maligaya, kapitan? Kanayon kanu adaragsak da iti tattao ije. Agbabarkada kanu da iti babae kad lalaki. Awan mo ti madamdamag nga aggugulo ije, kapitan. Awan tanasingpet da nga ron. Saan daaman nakigulo? Agbabarkada da nga ron. Ngam apay ngay nga da napukawan. Amang ano da nagapo iti sa bali apurok. Sige nga ron ta ingkam agronda ije, kapitan. Masapaw, asaan ama ipakaamaw kadag iti tao ti ipapanmay. Apay nga diyo ipakaamo. Kasano nga matiliti agtatakaw? Noon mo naman agronda kami, kapitan. Ha? Ay, oo nga. Ang galing-galing nang napanunot mo. Kasta ati acting chip tanong. Nujak agkamalay, si katinapukawan iti pataw. Gusto ka di manang? Pudno day ta. Sapay mangukup day jay. Ha? Madamang aguk-ukup. Sayang dagiti ukupan na. Ay tapno sana masayang. Ilambong maun. Balot siguro, dandani makaukaw. Kano pati itlog, inalat agtatakaw. Aya? Ay, nagluko mo na itang agtatakawan. Nagrawit. Ay, sayang day jay. Napukawan kami lang aruden iti pato. Pati itlog, inaladapay. Uray, kumano imbati na matitlog. Tadda magkukwayaw. Kumaa, sayang ti pato, agraman itlog. Ay, nagdawil ka datang agtatakawan. Ay, intun rabi ay. Ipagod mo ti dakkel akawitan iti arubayan mo, manang. Ay, sana. Ang mga numay namanin alaan. Saan tagyang kami iti nalingad? Numay na alaan. Makita may. Huhuliin namin. Kasta ka day. Oo. Ang agalibtak kayo nga rod Ang mga numaala na ti kawitan apato. Sayang. Di ka kadiagdanag. At da kakadwak nga aglingad. Saan ang makalibas tagtatakaw? Kapanaman katrumabay. Ay, unay mo day tuyan. Apay, security guard kaya. Tadamagam la amin na napabanan ti taam. Apay, no adda papanak, di mo damagan. Ay, inak makipatpatang laang, di takaruba. Kano pa'y nagbalin ka amaritais? Maritis sa sasaw, Mike. Ay, di nakitultulat, kadagiti kukumaray. Agmamaritis kayaw, nagsasara kayaw. Uray saan kami nga agsasaw iti sana pudnaw? Mupay ngay. Ang mga numatungtong yo amin na dirumrumbang. Anya kumadirumrumbang? Inakiday. Saan mo, ngay balon at tiruangan, no rabi ay. No di mo kaya't ang madisturbo titurog mo, no sumang pweta. Ilukat kong tulatan. Awan mo timpagod mo kawitan dito arubayan nyo, manang. Ita ka din, ti panang ipagod ko. Wen ata sumip ngeten nay. Agyang kami met ijan ay. Nalingad. Umay ko mga rudye agtatakaw tap numatiliw. No maipagod mo iti ruarte balayaw.
idipon ti silaw Tapno pagaropon tagtatakaw anaturog ko yawn. Wan, sigurado nga aguni ti pataw no addamang tiliw. Hindi na mala matiliw adagos at nakapagod. Masapol apog sa atin na pa iti talay, sakbay makapanaw. Sigurado lakit di nga agkwak-kwak ti pataw no matiliw. Talyak iti atidag, tapno di na pagarupan ang nakatalay. No mangagmay nga giryag ti pataw. Rumkwas kami matan iti naglemengan may manang. Sige, iyon ko matan ti silaw, tapno makita tayo no asino. Awan ti silaw, iti aglawlaw. Sigurado ang nakaturog da. Umasidegang man, iti arupayan da. Adda manan pataw, iti arupayan da. Ay nagkasatakan. Inayadag agamatan. Adda ita. Kilatan nagsilang. Ay tumarayakang. Itaray ko ti pataw. Adda magayang paatid nung Catalina. Ay nagpatinggan di talay. Ay mapatungamang adla. Sika magayang tagtatakaw tatabadaw. Kakatwa, tiliwan tayo. Ay wah. Ay pangasiyaw. Saan ang agtatakaw? Di na kumaipan ni barangay haul. Saan ka di agtatakaw ti awag iti mangala iti di na kukwa tatabadaw? Ay, inaramid ko lang dayay. Takwa. Madala kaya't ko ang mapasamak. Anya kaya mo mapasama ngay? Kuha nga bahin. Pinadas ka no, kabailan nyo mo lang at iliwan ti agtatakaw. Kasta. Kay, nangipanam ka dagiti tinaktakaw mo ngay. Ay, kuha. Inlakaw. No inlakom ti di mo kukwa. Di takaw latta. Ala, intayo ijayan ni Kapitan. Agsungbat ka ita, tatabadaw. Yeah. Nagloko ka matin pare. Sika gayam ti agtakaw. Ay, pinadas ko lang no naalibtak mo't lang ti dinutuka makaskip tanod pare. Ay, san apadpadas ti agala iti di mo kukwa. Tatakaw da jayan. Ay, kunak ano naalibtakak. Nalaalibtak gayam nagititanod pare. Wunbik. Winatatabadaw. Tar aramiden mi matipagrebengan may akas tanaw. Ay, pakawanandak ko ma. Saan kayo gayam asinsinan na tanaw? No nasakit tinaka mo paray. Di mo ko maidalan iti panagtakaw. Ay, wan gayam pare. Ay, madya talaga tinaramid kaw. Nakulaapan ti panunod ko. Gapo iti sakit tinakam, kanapay. Kita mo? Tinapatagparay. Saan mo nga ulitin? Ay, wan paray. Ikaray, saanan? Inakpay nga rod mangirimidyaw iti pagbayad kaw. Mangted ka man iti pagbayad ko tuyan. Anya ti bayadam. Natiliwak ngamin iti rabi. Anya ti nakatiliwam. Ay, pasensyan tuyan. Gaputa kayat ko adadaulay ni acting chef. Inala ti pato dahil jay purok unaw. Anya, naaramid mo na ita. Ay nagdakas kan ba daw mangibabain ka? Ay, sorry tuyan. Kunak no agbaligi ngam nalibtak magayam dahil nadutukan at jibtanad. Anya tinaknakan mo, takayat mo adadaulan tilidirato tinadutukan, ha? Kunak no nalaingak. Angam nalalaing damagayam. Ay saan na maulit tuyang kaw? Ay suray. No saan ka lang nga asawa ba daw? Bayak ngay balod na ka ijay ilay. Tapno agnakam ka. Ay saan mo tinatuyang ka? Maasi ka kanya ka. Ikarek, saan kong nga raramidain? Talaga saanan? Tano ulitin pa'y. Siyak amis mo, timangidarumkan ka. Ay natatabadong. Di ka agaramid iti may kaniwas, nga uray pa'y nasakit tinakam mo. Nasaysaya at lata, ti agaramid iti umno. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Enteng. Insurat para iti radyo ni Step meron nalika ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda ka di awag ken ka, no kaano asumangpet ni Kwarog, Kapitan. Awan mat kagawad. Di mo kadi kaya ti dinutukak nga uay say. Ay, saan mo't nga iti kasta, Kapitan? Nabayag ngamin ani Kwarog, ti kadkadwa tayo diti barangay hall. Sa bagay, unmat kitday. Sa pulan tayo ti sigod, nakairwaman tayo. Iso adi na magkulaang mo't Maawatak mat kitday kagawad. Sumunga da ni uay say. Imbag ta nakita masumungad. Ang mga numangag na ti saritaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina OIC na. Nga. Jose, agluganak man iti tricycle mo tamapanak ijay ilay. Papanam nga ijay, Kapitana. Sang kakadian napan manan idikal man? Apay, bambantayan nak. Wano sip-siputan nak. Ni, sa may? Nagdamdamag alang mit a Kapitana. Mas dawa lang amain. Takanayon kay Rumwar. Adala ang mat asikaswag ijay ilay. Ay kasta. Anyang ati sa sikaswan niya. Na, kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, nagdamdamag alang kitay, Kapitana. Ay, adala pagimbagan ti kabaranggayan ngas asikaswag ijay. Bareng agbaligay. Mara, awan ka di ti madmadlaw nga. May papanitian niya, Maray. Manipod idinapan alawas. Kanayon mo't arumwar ni Maribanang. Ay, saan kumat anadlaw? Makumikumak ngamin nga aglako dito tersinak. Danda ni inal daw arumwar. Sa dino nga talaunay ay ati papanan na. Damagam to kenkwana Ay, no agar aramid iti maday. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawan? Ay namaray, adda atap ko nga da sa baling aramidin na. Ay, saan mat siguro adakas ter aramidin na, Maray? Ammo pa yan. Manipod nga meng idinapalabas alawas. Kanayon mo tin arumwar. Badaw, no sakti kanayon arumwar, san ka kadi nga agata? Dipindi sa dino, ti kanayon mo apapanan. Apayaya. Ningarod Maribanang, kanayon mo't arumwar. Mga nuad damit as asikaswan na. Anya nga'y kumati asikaswan na nga inaldaw. Ay di ka lamumit Pagkat atapam ti kumarim nga awamot nakita mamading aramid na. Nalipatam sa mutin, ano awan ti apawi, awan mo ti asaw. Depende ti pasama, kunak manayin. Di ka gar-aramid iti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, Jose. Tsaka mo, anana. Saan kumit akikitain no sa dino ti papapanan na? Kita, sika pa'y ti pagluganan na. Kat saan mo pa'y nga amo no sa dino ti papapanan na. Apayaya? Kaya mo ama-amuan no sa dino ti papapanan na? Saan mo't kitday? Agdamdamag aklaang. Damdamagang, hindi na mo ibaga. Isa jak amaw? Kunakon ka, adi na ibaga no sa dino ti papapanan na. Mas daawak. Apay nga adi na ibaga? Awan ka di ti sumken di ta panunot mo no sa dina, Husay. Awang may. Ay, borbor siya pala kanya.
Anya ti maipay ko, nana. Madam, siya ti asawa ti kapitan, ije barangay kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapulan. Ay, pudno day ta, kapitana. Adda ka di kayat yung ang tulungan. Ay, kayat ko kumamot ayuman, dagiti pamilya ti marigrigat, ije barangay may. No adda mabalin ama itulong yo kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yo, kapitana. Ijay barangay kabildatan, madam. Ay, mabiit lang ang kapitana. Takitaag itilistaan dagiti barangay anasulinak, no karaman ti barangay yo. Sige laeng, madam. Agurayak lata. Bareng addamot maikan ijay barangay may. Sige, kapitana. Inton bigat, agsubli kayo nga igam yu ti listaan dagiti mako na nga indigent, kapitana. Magapon nyo ngay manang kapitana. Iti opisina dagiti tumultulong kadagiti marigrigat, Jose. Ay? Bareng adda maited nga ayuda kadagiti indigent a kalugaran tayo. Ay, nasaya nga roday ta, pagtaktaktakam kapitana. Ay, kuna laki dinan yan. Adda ka di pa'y sa baling nga aramidag. No di, titumulong kadagiti kabaranggayan tayo. Ay, sapay kumatagbaligi kay tinasaya at aganda, mau. Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay, kaya yung asawan, sana siguradaw. Pilyen da ngamen dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay, kasjay. Ay, kuna ano amin at taga-kabildatang kamaikan. Awan ti adu apundo, ta saan ngamen nga aggapo iti gobyerno. Non-government organization dayjay. Ay, donasyon kunak man laengan. ay, isumilagayam. Asaan asa pasap ti maikan. Ay, anyang edda kita ilislistam, apo kapitana. Ilislistak man dagiti napili. Ay, anya dagita napilay, apo kapitana. Basta ilistak laeng. Di tay amo, no anya ti aramiden da kadagiti mailista. Saan da ka di nga umay matiliwan dagita ilislistam? Ay, adda aya basol mo, tapno tiliwanda ka. Ay, sa bagay ka awam mag, kapitana. Ang apay nga ilislistam tinagnagamay. Sensus laeng daytoy. Di ka madanagan. Barang adda pagsayaatan. Ay, nasayat, ano da pagsayatan? Ay, saus, kuna laki din no pagdaksanay. Mapangkakadagi submitan kadagiti nagnagan, dungaw. Wen, inteng. Barang adda ayuda dagiti maikare a maikan. Adda ka di maitnagan dagiti kung kunam a pamilya ti marigrigat. Ay katuwen kan mailistan sa uray dagiti baak. Ha! Nga uray saan damat a marigrigat, kasi? Ay nainteng, awan mo't ti baak abak nang dito'y barangay tayo. Ningay kagawad ko nang, Maibilang ka di abak nang ni Marikwanang, kat saan mo't adakkel ti Tersena na. Kan maysa, agmay-maysa nga agbibiyag, awan katulungan na nga asawa na. No kasta inlista mahit. Baak mo't na jay? Taagmay-maysa nga road. Ni kwarong ngay, agmay-maysa mo't itibiyag, Saan pa'y ama ko na abaak ni Kwarog? Kan maysa, adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagito'y kadi aming tilistaan ti indigent iti kabildatan, kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amaykan amin dagiti nakalista dita? Sige, kapitana. Inton Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itugot dati ID da. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailistak, taitugot dati ID da, madam. Wen, kapitana,
May mayat no adda ay di amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, madam. Sigurado amaragsakan dagiti kabaranggayak no maamuan da nga adda ayuda. Imbag ata din manon kayo dito ay kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga-kabildatan amaikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakaduak nga inikanyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, kapitana. Wen, madam, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Nakitak manan arimwar ni Maribanang itaibigat. Sino man nga tanti kasi narak na. Asino kumangay, ti kasinarag na. Ay na, dinamag kunto pa'y kin ni Jose apaglugluganan na, kat di na kanumot amo no sa dino ti papapanan na. Tapay pala dinamag maw. Ay di ka lagbain tuyang. Ay saus, awan ti kabain kaw, tawan mat aramid kaw. Isukit di ati mabain, tadda milagrong aramidan na. Maday, ti agata pladagaws. Ang mga nulamutem to, ti saom. Anya milagro nga ibagbagat. Apay aya nga isakit mo ni Maribanang. Saan ka la nalay nga gatap tuyang? Narugit pa'y ti utak mo. Dalusan man mo day ta. Ay na, di ka man si kabadong. Nadalos ti utak kaw. Ti addaramid na amaday, tinarugit ti utak na. Anya ka di ti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanang idikalman. Agsinsinsos, mate. Apay kaday. Sinsus tay? Pagsayaatan ka naw. Kas lakas tamat, tinaawatak ngayon pagana. Anya ngay deta pagsayaatan. Diyak unay naawatan. Damagam no kita kayaw. Impanan sa amutan iji-legilistaan ka naw. Anya ngay nga taday chay. Nakitam ka day dagiti nakalista. Nagadumot at taga-kabildatan tinakalista. Kaslanagan mo dagiti indigent. Adda ka dinagan mikin ni badung ka. Amok pa yan. Diyan mo nakita amin na nakalista. Kasanungay, ti panakaamom iti dayjay nga organisasyon at tumultulong iti marigrigat banang dungaw. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilyan at tumulong. Sapay kanayon ka iti arumwar. Ada sabali nga atap ti tao ka. Mas dawak mo't kadagiti tao anarugit ti panagpampanunot na. Imbagkit di ata nagkita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Win nga rod inteng. Iso nagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na nun dagiti agat atap kan ka iti dakas. Ay na. Kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, kapitana. Adda mo mayat ang nagbanagan ti kanayon mo nga irurwar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga imbagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbaligay. Ay, dumawatak iti pamakawan mo kapitana. Anya ka di ti basol mo. Apay nga agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kay nga rod iti maday. Iso suray. Iso akanayon ka nga agdamag no papanak. Kasta. Wan kapitana. Saan mo mga min asigod nga aramid ti kanayon arumurumar? Sa bagay, saan ka mapabasol? Ti importante, kat nalawlawagan nga awan ti maday nga aramida. Nagkapukan sa mo ti ili maray. Wen pare, inakman iti tinagnagan dagiti inlistak, tapno maikan iti ayuda. Ayuda, kuna maray. Asino kay dagita maikan iti ayuda? Dagiti amin nga indigent dito lugar tayo, paribadong. Iti kanayon ko nga irurwar, na-aproban ti request ko. Isu ka di akanayon ka arumwar iti kalabais, maray. Pudno dayta, paray.
Para iti pagimbagan ti kabaranggayan ti Araramidek. Ay, imbag man maray. Adda nga rod maururay apagsayaatan no kasta. Buwan iso nga ibagam kan ni Maray nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Makonsensya ka siguro no ibagak tinapasamak itay, tuya. Anya ko madayta. Nagkita kami kin ni Maribanang. Kahit anya ko matipakakonsensya ako nam. Amo, no apay akanayon na mapan ni Jay Ilay. Imbaga nakaday no asino ti kasinsinnarak na. Ipagpagnana ti papilis ti ayuda tayaw. Anya! Ayuda! Ay, husto ka di tinangagaw ba daw? When niya raw, ayuda ti makagapaw. No apay akanayon na rumrumwar ni Maribanang. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, adda ka no umay ditaw. Itugot ta ka daw ti ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay, ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda ta ba daw? Ita, saan ka kadi ang makonsensya? Ikagkagumaan na, ti pagsayaatan. Ngam sa balit, adda dita panunot mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kayat ko ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsubli-subli ijay opisina mi para iti pagsayaatan nyo. Kaslaman ni Kapitana. Adda na saya, ta naaramidan na. Iso nga agbyag ni Kapitana. Kapitana! O sige, agpila kayo nga rudan, tarugyan tayon ti agiwaras. Adda man ibagak, Maray. Apay ka de, Maray. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga min ti konsensyak, Maray. Anya aya ti pakasidiram. Ay, sorry, Maray. Nagatapak nga min ken ka, idi ka nayon ka arumwar. Pagsayaatan mi magkayam ti makagapaw no apay akanayon ka arumwar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Biniro ko kat nagpatulong Ay, kasta gayam, Mare. Ay, nasaanan maulit ti kinarugit ti panunot ko. Suri talaga, Maribanang. Ay, lipatem ka din, Marituyang. Tinapatag, kat napadekdekan nga awan ti maday nga aramid ko. Ay sikapay lang ti kasayaatan ako, Maray. Saan ka nga isukat iti uray asino man ako, Maray? Agko kumari tayaw, kada Marikwanang! Ay nanatoyang, idyan ti kinalaing nga agatap. Dalusan tinarugit nagpampanunot. Kan, good job ka mat, Nanabanang. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.